batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Na kulandakanaka mambo kena kutambula na ba réseaux sociaux kena kumonisa video kena kutuba eti fumu ketalaka mambo ya intérieur affaires coutumières pe sécurité ya territoire mbuta papi mambo Luamba yani nde mutu kele na kati ya mambo ya bakena kutubila ya nomination ya chef du village ya Impa na bwala bakebulaka Kiselele tata ministre provincial papi mambo Luamba kele na kati ya mambo ya ngove na tama ve na pembeni PV anikele atana mambo ya ngove mutindu ina bakuzaka tubila yao na tata chef de division provincial ketalaka mambo ya affaires coutumières samuna yanda na metuba eti kimfumu ya kukotisa mfumu ya Impa tope chef coutumier Impa pe kukatula chef de village yaunde ekele kimfumu babikilaka yandi na misiku ya inti ya République démocratique du Congo ya kele chef de division mutuke kotisaka bantu na kimfumu yango pe kukatula bantu na kimfumu mekanti ya kele tata ministre provincial ya intérieur v pesa muna bwala ya Kiselele na territoire ya Kazangulu kukotuswa na kimfumu ya mfumu ya Impa ya dibwala Kiselele yaunde mekuza salama na mutindu mosi ya Mbo TV ya kuzaka salama kilumbu ya Lumingu vanda kilumbu ya makumi zole na ngonda ya 11 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole chef coutumier Kutu Pablo yani ndeba kuzaka kotisa na kimfumu pe mekuiza vingana mfumu ya bwala ya ntama na kumbu ya Gambi Mputa Dalvos kulandakanaka tata administrateur ya territoire ya Kazangulu Isabelle Nkusu lukanu yai ya kuizaka bakama na manima ya kutala pe kufimpa ba mambo tope bakebugula ba contentieux kuna na ndambu ya commission consultative des règlements des conflits coutumiers pe na ndambu ya nkaka nkangu kezingilaka kuna na dibwala yai bakebugilaka Kiselele baundeme yangalala samuna ntsobolo yai mesalama kuna tomini njangala kibeni bufwana mo ceremony saki idukirga kalidi gata kibeni tuka ukala bakulu betu baba gona munkeri baba gona mubitanti mubindoki badia betu 7e génération butuna muntu tugugu tunyoka meni kibeni tala souffrance bantu bana katubazeku butu kote muna mbanse tu muna ntotu wetu muna ntotu bakulu bundie tu ntotu atukata njagala kibeni tangi jata ntotu kizeu ngatu kidumaduza ikala kizeku buli siri dogi ngisi jata ntotu mun bun kote bugu kote kimvimba Biziami ya Kamanda Matiti kuna na bwala ya Boma Yaunde Mekuma Kifulu bantu kena konda sadila bilanga peba yankaka kena kutungilaka yao bayinzo bakebanda kuzingila kuna na quartier Saiko kaka kena kukuna ba madioko ba bilanga pebima mingi kaka yambo yango yaunde kena kupesa mpasi samu bakena kukondwa luzitu na bantu na memantaka kufwa deja pe bampangi ya bao kele ya moyo bao ndekena kunyonga pekena kumona pasi mutindo bakena kubebisa bifulu bazikilaka bao bana kade kutama kusala kwako sana nibetike sadi laka kwako sana ku protéger ba tombo ya baninga betu et puis pe ba wana kufuaka kwa kubatu alibetu wana sala pina sana donc neti sana bakulu na babika bola kota yaka kwako sana kufua batu bakulu na mingi donc wana kusala loza kwa kubatu kusala kwako ba crime ya na betu baka ida abika betu bana sala kwa kusala ku protéger pe ba tombo sana donc désordre yadika vwana kwako na kati kwa yana betu kuma sala kwako mena betume sutu kaka ane yai batume bana tunga no betina comprendre samuna yao bakondaka tala mama Marie José Nyongo Swami na yao mama Marie José Nyongo Swami mekuza pesa bao bilumbu tikilumbu ya 15 ya ngonda ntsuka ya mvula ya betokele bafeti kuiza vuza bima bao pe babuisa bainzo ya bao kukatula ba fondation ya bao na mfiuma ya bao mosi tekila ani kuiza baka lukanu ya ntsuka samuna mambo yango kantibele fweza ba itani metubila bao bakekuza bebisa bainzo ina pe kukatula bamadi ya bao na mfiuma ina ya bao mosi mekansi ya luyalu ve alimepesa bao bilumbu ya kutanga ba ministre mingi ya inti ya Afrika ketalaka mambo ya industrie nde mekuza kutakana na bisalu tope ba assise yai ketalaka mambo ya développement économique pe renaissance industrielle na ba inti nyonso ke na kati ya kimfuka ya Union africaine na tangu ya kuzibula bisalu yango sabala ya betokele samne metadila sabala ya industrialisation ya kontina ya Afrique ya vanda kilumbi ya lumingo kilumba makumi zole na ngonda 11
mosi ya mvula amekatoka na kuluta. Julien Paluku, ministre ya inti ya République démocratique du Congo, ketalaka mambo ya industrie yani nde kuizaka monisa kimvua mape mambote nyonso kele na inti ya République démocratique du Congo samna mambo ya metadila di banza tope projet panafricain ya industrie ya ba batterie électrique panu kuzaka monisa mabanza pe mambo ina inti ya République démocratique du Congo kena kukana pena ndambu yankaka ba ministre yankaka ya inti ya Afrika baunde mekuiza bunda ntulu pe ba mendima samna mambo samna kutalaka mametadila sana mametadila kusoba ya bagebulaka local des produits agricoles samna yaunde kena kumonisa nsasa pe mfunu mingi bagebulaka valeur ajoutée na mina metadila économie na inti ya Afrika samna kubambula beno moyo beno fweza baeti sommet extraordinaire ya bamfumu ya inti ya ba gouvernement ya organisation panafricaine yaunde kekuiza salama kilumbu ya 15 ya ngonda 11 kuna na ndambu ya Niamey na inti ya Niger kuna na Niamey na inti ya Niger beno nya solandaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.